Oke. Gas, beli gas. Oke. Selamat sore semua teman-teman. Rahajang sore. eh Tiang mungkin anggo bahasa Indonesia kan sehingga nah. Oke, aku sekarang dikasih kesempatan sama Suara Saking Bali untuk membaca membaca cerpen yang dikarang oleh Alit Juliarte. Itu berjudul dengan cerpen yang berjudul Lastri Ratri. Mungkin sedikit dulu perkenalan Komang Alit Juliarte. Komang Alit Juliarte, Alit Juli ya, Alit Juli, Mbah Sering Bekasi, 15 Juli 1991. Dane alumni saking program studi pendidikan bahasa Bali IHDN Denpasar, lan meneng ring Banjar Kubu, Kelurahan Kubu, Kabupaten Bangli. Halo Bli Dede. Kabupaten Bangli, kekawian nyane marupa puisi, satwa cutet lan esai kamuat ring surat kabar sekadi Bali Orti, Bali Pos, lan media suari Pos Bali. Cakapane sanes sampun kawedar marupa pupulan satwa cutet sane mamurde Swecan Widi Warsa 2015 lan ngemolehang hadiah sastra Rancage Warsa 2016 dane ngamedalang cakepan marupa novel sane mamurde Satyaning Ati. Ya lanjut, Lastri Ratri. Semengan sajan memenek Kardi makasiah nepukin baju panakne telah maurap gede. Pati takon ngelaut ngalih Ikardi ane sedang jalan pules. Ning, bangun ning. Kardi mendep tuah mawadan buin ngengkis. Ning, memene nengki. Kardi tengkejut. Kengken me. Semangan gati subo krai-krai. Peliat memene subo cara meng ngintip bepindang ane matekap di dhuwur mejane. Ne toleh, getih apa ne? Cai nyemak gai tawa-tawa ho. Kardi paling kamemegan ningahang petakon memene. Nanging ipun mau saha tenang. Di binulungin setimpale me. Tu nak getih celeng, ngorok celeng, ada nak lubulanin, ada meme jejah. Alus munyine Kardi nyelasang teken memene. Memene megedi, mirip puas ningahang pasaut pianakne. Kardi kenyam-kenyam. Kewale di atene suba cara gerudukan ombak di spasihe. Inguh, jejah mimbuh takut. Kengkenang tu sing takut. Ipun suba malaksana ane sing patut. Mari kose kalih ngematiang anak tanpa dosa. Maso dewek pelih suba barang mari kose luh lastri, apo kaden kena hanga duga se ento ngajak timpal-timpal ne. Luh lastri teke uling lembur di jalane megai. Peteng mulih adeng-adeng ngabo sepeda motor. Wayan sunter makenah nguber luh lastri lakar kencanina. Nyoman rako masih milu. Kardi tu sing ngidang nulak saha bareng nagih ngencanin. Itung-itung anggung wales sakit atine ulian luh lastri sing ngenyakin tresnane. Aja ketelu nguber di subane bakat prajani kedenge luh lastri katongo sepi. Luh lastri sing ngidang makrai wireh di bawongne suba misi tiuk. Di bangunan ane mangkrak ulian pipisne suba korupsiange teken pejabat ane ngisi gumine pidan, luh lastri lalu ngine. Kardi jak timpal-timpalne kadi raksasa mamurti. Sing inget teken madan dosa, teken madan agama.
Saka besik netah Luh Lastri. Peluh ne nyrekcek. Macam puh ngajak yeh peninggalan Luh Lastri. Luh Lastri pingsan. Kardi mabahan di samping Luh Lastri. Nanang kenyel ne. Kengkenang janine. Yen irago melai pasti irago laporango ke polisi. Nyoman rako jejah. Matahan iraga mabui Kardi nyekenang. Wayan sunter masaut bawa. Aja ketelu maitungan. Sedang itah ngai rencana nyoman rako nepokin Luh Lastri subuh enten. Prajani aja ke telu jejah. Takut Luh Lastri makrai ngide tulung laut melaib. Sing makenah lantang. Wayan sunter nyemak batu lad anggono dasar bangunan kaplu gango ke sirah Luh Lastri. Luh Lastri maut saho bangun. Kardi nusuk. Getih muncrat kemuane lan bajune Kardi. Luh Lastri ngidem sing maangkian. Kardi bengong ngenahang apo ane subelaksana ngo. Sing madaya ipun nyindang ngematiang jelemo. Nyangetang ipun merasa pelih. Ipun nagem laib timpal neng isian. Bangkene Luh Lastri ajak telu ane ngurusang. Laut mawali ke umah soang-soang. Kula wargane Luh Lastri pati takon nakonang Luh Lastri sing man mulih uleng telun. Ke kantor sik timpalne keto masih demenane takonango. Sing guan-guan man jawaban. Patangne kulo ke ngantenang nyalung dogenan. Ngaung-ngaung rerasin ati. Di margane sepi jampi. Gumatat gumitite saha sonawang kengken kahanang gumine. Serbi. Kardi encol-encol majalan teka uli minum. Serayang seruyung peliatne saru gremeng. Di mukane caro ada bidadari ngantosang. Ngaukin ipun. Ipun demen pesan ada anak Luh jegeg ngaukin. Mimih jegeg pesan anak istrine niki. Yen neteh juang anggu kurenan jak sing makita pesu. Makam dogenan majangkut selemah kepedang. Kardi makin. Nyansan pedas tepukin nemuan anak Luh entu. Loh? Anak Luh jegek entu muane nadak serem. Sirah netlah uyak getih. Gitu masih bajunya putih. Macampuh getih barak mesawang selem. Mai beli anak Luh entu ngaukin Kardi. Kardi melaib pati kaplug. Peninggalane ane lemper kadi balon 5 watt. Sing pedas nepukin jalan. Anak Luh entu nguber. Kardi ngenjangan pelaibne kategal-tegale. Pamuput ipun labuh. Basang ne nancap di tuade. Sirahne makaplug di batune. Kardi sing maangkian. Manis semengane. Nyoman rake jak wayan sunter juk polisi. Ulian memene Luh Lastri ngipi. Luh Lastri nujuin dije tanah mebangkene. Memene laut ngelapor ke perbekal muah polisi. Sajan, Luh Lastri tanama di bangunane mangkrak ento. Tabugo laut aji batu pangsaru ngenah ada gumukan baru. Kacang apit 2018. Sampun puput semeton, ampun susut puput niki. Halo Mas Utai. Halo Gek Santi. Oke, itu tadi baca cerpen teman-teman yang dibuat kakawian oleh Ikomang Alit Juliarte, Mang Juli, yang berjudul Latri Luh Lastri. Ratri, judulnya Lastri Ratri. Oke, terima kasih.